korang kalau tak datang, korang rugi ya. Kalau korang dah bosan nak makan biryani yang basic-basic, kita akan bawa you all ke tempat yang makan biryani atas-atasan. Dekat The Cilantro, The Biryani Club. Oh, tapi aku dah ada soalan tu kau lah. Mana laki kau? Kata aku kan makan biryani, bang kanan lah dia. Dah lah, jomlah kita masuk dalam. Okey lah, jom. Bastard apa diorang pergi makan tempat gini tak ajak aku. Guys, siapa cakap dekat Cilantro tak ada makanan untuk orang-orang cerewet macam aku? Kita ada butter naan, kita ada cheese naan, kita ada garlic naan, and kita ada chicken 65. Okay guys, so dia punya cheese naan ni tengah panas-panas. Cheese naan bukan cheese naan kalau dia tak boleh put. Jom kita try. Bismillah. Oh, inilah baru betul naan. Ayam kita salut dengan butter naan. Kalau dia tak berminyak macam gini, bukan butter naan. Watch me enjoy my food. Guys, ayam dia tak kering. It's very moist. And yang penting dia punya rempah dia. Last but not least, aku nak share dengan korang the garlic naan. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Compare it with the chicken 65. Tapi guys, ni bukan main star of the show. Jom kita kasih show review what we came here for. Let's go. Inilah biryani atas saya yang saya cakap tu. Black Angus Tomahawk Biryani. The specialist kan, dia boleh fit up to 4 to 5 packs. Ni kalau seseorang makan pun tak habis. And dia punya daging dia besar guys. Okay, jom kita try biryani atasan Tomahawk. Bismillah. About this biryani, it's so fluffy and it's not dry, very moist. Kalau orang kahwin pakai daging tomahawk macam gini, semua orang punya maris aku datang tau. Okey, sekarang kita try dia punya udang biryani. Aku suka tau makan udang. So kita akan ambil. Udang dia dah kopek lah guys. Senang aku nak makan. Oh, jom kita makan. Jom kita review sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, udang dia lembut, senang nak chew. Apa tu dia punya spices, dia cukup pedas, cukup rasa. Kita move on to the next biryani. Let's go. So next biryani kita try dia punya lamb biryani. Okay, basically biryani dia sama je. Cuma dia punya lamb aku nak tahu sedap ke tak sekarang. Okay, jom kita try dia punya lamb biryani. Lembut rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kalau korang yang suka lamb, korang datang sini, korang try dia punya lamb lembut yang tak ada gigi. Jangan mama kunyah dia tak apa. Okay guys, so sekarang kita ada dia punya lamb Harlem. Korang tengok tekstur dia semua. So basically apa ni lamb Harlem? Diorang basically blend all the lamb chunks dengan dia punya spices. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam ada buttery sikit. Lepas tu ada lamb chunks dia apa. Dia punya lamb chunks dia lembut guys juga. So kalau korang nak try, korang boleh order dia punya lamb Harlem. Syu, betul lah kau cakap kat sini biryani dah atas sedap gila tu. Kan aku cakap, lain kali kalau nak try biryani yang atas-atasan, datang to The Cilantro, The Biryani Club, 107 Chat Road. Tapi aku pelik Apa? Tadi lagi kau ada. Mana dia sekarang? Tu mana dia? Ni cari dia.